Igama lami uMelisizwe Ngubongumusa wamnomiya phansi eFryhead la ngiqhamuka khona kwesenkosi uCulu. Induna engiyakhele uSabelo wakaMadela uLingode lapho eSikhumlazi. Njengamanje angikho eFryhead ngila workshop. Ngoba ngila workshop sengihambe ngahlangana nomfowethu Tusla uOverload insizwa yasenkana. Mfowethu khamba kanjani? Siyaphila phela njani? Uyaphila khawele sizwe. Khona phela mdala. Overload umsebenzi wakho mfethu umuhle. Angifuni ukukhohlisa. Uza ngendlela ukuthi ucashile. Uyaqasha. Yini akwenza uqashe kangaka? Mhlawumbe engangikubala ukuthi sibuye sizame ngapha ematohweni manje belungu babuye besibambe ekutheni singakwazi ukuthi sivele ebantwini ngoba phela nawo umculo wethu lo awusasikhokheli ngale ndlela le esifisa ngawo uma wathi uthembela kona ngalala ngadini phela ekhaya. Uyakuzwa usho ukuthi sesiya understand manje ukuthi yini le fihla uOverload uhamba ekwamlungu kwase bese kugcina kumfihlile kodwa yena unesifiso sokuzosijabulisa nokuzosinikeza umsebenzi kakhulu. Mfowethu umsebenzi wakho uhamba kanjani lo nje lo esinawo manje uhamba kanjani enkundleni zokuxhumana? Umsebenzi wami lo esigcina ukukhipha eyiphusha kakhulu ngoba uzoba khona igama lokuthi angingakhiphi lokho ake sicizelele lapho bathi ngabona ukuthi enkundleni zokuxhumana abanqathana abanye bathi angikhipha abanye bathi angingakhiphi. Agcina isithathile isinqumo ukuthi angene e-studio njengamanje ngikhuluma nje umsebenzi uyaphekwa engithembayo ukuthi mina ngikholelwa ukuthi unyaka nonyaka fanele ngenze okuphekwa lokho engisuke ngikwenzile ngonyaka engisiwabona so umsebenzi wami uyaphekwa uphekelwa wona October lwesibuya. Usho phela October uyakhipha October ngiyakhipha noma ngidalula i-date kodwa khona October okufanele sikulindele noma kanjani mana awutshontshe phela ibhodweni kancane leli lisha awuhambe mfethu awuhambe engakusho engagcizelela ukuthi kule album engiza nayo izothinta abaningi enhlizweni hayi ngoba mhlambe ithinto mina kuphela but isimo sami esakho kufanele sikwazi njengoba sikulomhlaba album lapha ngiqinise kakhulu epenini lokuthi ayikho inkomo yokuthonga wonke umuntu angeke ukuthi uyavuka ngubeni usunemali vuka uyozama mfowethu ukuze uzothola ifiso zakho zonke zizophumelela so lapha ngiqinise kakhulu mfowethu ngibophele kakhulu ngena kusengisha ngifuna ukuphahla ihloko zengoma cha ngeke ngize ngiphawule mina ngidlala lezi ngoma lezi ngeke ngathi ukuhloka kancane ke ngokuboniswa abafowethu esinabo endimeni bona abafowethu omjulisi abafowethu navigator bengibonisa bethi Overload uqinisa kakhulu ngapha ehaweni kanti ihawu alisadlisi kakhulu ifake noma libe kabili mina benganqeni ku-album ngifake ihawu libe u6 ngoba nginalento ukuthi ngikhule kanjani but umuntu mayengibonisa osephambili kunami fanele ngithathe lokho ngisebenze phezu kwakho so ngiqinise kakhulu kule game angifuni uqamba manga nabo bafowethu futhi baseduze kwami ekungiseleni kuleli peni lela abafuna ngihambe ngalo so bafowethu ukubambisana abaculi kule minyaka ayikukhulu kakhulu futhi kuyasebenza ukuba abaculi ababambisana aba yikho lento esibona njengoba maskandi uhamba phambili kuzo zonke inkundla zokuxhumana mana wazi wathinta indaba ngifuna ukudlulisa kunomculi osemakhaya njengamanje kunomculi ohleli phezu kwepeni njengamanje uyabhala ubhala umntalapho uthini ngomntalapho usasebenza nomntalapho mfowethu engingakusho mina ngomntalapho ukuyibulalela igama lakho because into ongayenza ungasuka nje utalapho umuntu osethe ukuba phezulu yakho ufuna ukukhoda ngeke aze kuphendule into ezokwenzeka uzoyincisha bona abalandeli bakhe laba ofuza ngabe ukotela kubona ukuthi bekukhulisa ayikho into emnandi nje ukuthi mangingena e-stage ngijatshulelwe yonke umlandeli kabani into esithanda futhi esikhathini zamanje isiyaphela lento yoqhawe lami umuntu uyabhekisa isiyaphela lento ukuthi i-Blue Nation i-Red Nation isiyaphela ke nje manje ayisekho ngoba ibisibulala lento emcimbini bisicindezela futhi ukuthi ubona sekugqoke ured ngagqoke bani ngapha yabo so njengamanje sesiyazi uma singena uperforma ujatshulelwe yonke umuntu ngoba mangigxobene kabi nombhuti omdala mhlawumbe ukhuzana nombhuti omdala umthandi obviously ngigxoba abalandeli lapho okuyibo abalandeli njengoba sesithola ngo-online okuyibo abalandeli fanele bolalela umsebenzi wami bazolalela kanjani umsebenzi wami so wena mfowethu osabhala ipeni lomntalapho ayi mfowethu ngithi mina awuvele ukukhansela ungalifaki e-studio qala kabusha nje ubhala ingoma ezokwakha noma ubhala ingoma ezothinta isizwe sonke ukuthi ukwazi ukuthi ukhuphuke phezulu ngoba lento omntalapho uyibulala wena kodwa ubona wena uyitshela ukuthi uyiphakamisa wazwa lapha nami khona bengisanga ngomntalapho yabo hayi salizuliyeka lelo peni lakho nje yiyeke leyo nto yiyeke seluvukile bafowethu sinomfowethu mfowethu umsebenzi wakho omusha usushintsha uzophuma ngo-October zingaki ingoma efanele siyilindele lapho phela manje angazi le album uzokhipha album noma uzokhipha EP phela njengamanje
Mina bhuti omdala nje lokhu ngafika emculweni ngikhiphe i-album. Okay. Siye saba khona isiphithiphithi sokuthi angikhiphe i-EP. Inkinga yami lapho khona ngibe sengibavezele abafowethu ngoba mina mangingena e-studio ngithi mase ngibhalile ngiqedile bese ngizocela wena bhuti omdala ngicela ubhuti ngicele bani mhlawumbe ngicele uba u5 bese ngiyanilalelisa ama-record amasakayo e-studio ngithi bafowethu njengoba nithi angikhiphe 6 umuntu nomuntu ngicela akhiphe i-top 6 yakhe kulezi ngoma nami senginayo yami top 6 so ngiye ngenza into efana naleyo ngiyenza nabafowethu omude o-engineer bami sahlala phansi kuyibona abafowethu bebethi angikhiphe 6 semase sihleli phansi nabo abafowethu omjolisi mase sihleli phansi sesikhipha 6 nami phuma ne-6 yami noba uphuma ne-6 sabona ukuthi ayikho le nto wagcina sekuthiwa faka i-album futhi ayikho into ezoyenza because lezi ngoma nomunye uphume ne-top 6 nomunye uphume ne-top 6 zimnandi ingoma zonke zisethwa ngendlela okuyiyona because awukwazi ukuthi ma uzokhipha ingoma yothando suke eqaleni uzovala ekugcineni ukhipha ingoma ye-house eqaleni uzovala ekugcineni okay ma ukhipha 6 mixa ingoma zempilo uma uthi uzomixa ngendlela isimo singayo faka ingoma egqugqumezela impilo faka ingoma yothando faka ingoma yomtsizo ngoba phela leyo nto leyo akumele sishiye singabafowethu abafowethu abaningi bayishiya ukuthi bafowethu imvelaphi yethu singayishiya ukuthi thina siqhamukaphi so ngaso sonke isikhathi ma uqala uthatha ipeli lakho ubhale ngithi nje uzoqala ukungena kulezi ngoma zesimanje manje lezi kodwa ihawu libe likhona mfowethu lapho uyongiphendula kunemicimbi ongaqashelwa ukuthi ufunani kunemicimbi zeyinsizwa la fike ona lana insizwa ngempela likuthanda lento yothando le ifuna umfana ezogxoba estage la uzogxoba ngani estage uzogxoba ngengoma yothando uyajabulisa abantu besimame yabo ifike ishaye lapho yiba nayo ingoma ogebhile ngayiceleni uthi hayi le ihawu noma kuthiwa ngabe ngiyaphi uma yakwathiwa nanti ihawu xhuma ngiyahlala yabo qedile ngiphelelwa amazwi ngelisizo bomuzi kwami Nomiya ake ngehle ngobodwa njengestamtaba uthando engithanda ngalo ngawushanelwa N2 siyabonga.